Sochini dara baitul te manasya nor tini video ni thumbnail title nukui bujen man kana jeng saw ni kok sana thang tong. Tabuk social media o meri dewarma te Karishma dewarma kok marke viral tomni nukjak tongkha. Eba ke controversy kahino angnai tomni nukjaka bomti eba bahake hinmale phadi pulan chime kahamke saiman lain. Pulia khorsa chala pintu dewarma mungai meri no message khlakya hi. Te good night Karishma ni video nanya ta sadi bayano. Awa hake pintu dewarma meri no bayringe message khlakya. Piaba ocela pintu derma bo Karishma dewarma ni kok saka Karishma ni tama video binaro tongma bagai ati sama kalakya abuto sengbo sia eba bujimanya ati mungto kebama tongimano bat cela pintu derma sabono target khalai kok saka bo Karishma no target khalai kok sama kalakya o jaga kyamna asik mention khajaglia amani olono meri derma e pintu message khamani no screenshot nawo Facebook upload kharika tuma video ba hanai Mane bom ti tahu video ne menejak emoji riurika. A corana kebama borok kebama luko jatira jar kok sawi comment kai salamani nukjaka. Mane ka social media to kahmosana hamya bosanai. Aba hakino meri ni je post khamani o comment section no kebama kam hamya post khalekya. Meri atike post riman yaklo no Karishma dewarma bo amonok screenshot nawi bini bekhari tewse post khlai sajaoka. Amo rei tamo proof khanya nakya nengke tulsi blaibe susajak hnei wanaka. Manengka nengle tulsi belai sujak ketar borok da hinmani kokta. Nexo sibika tai kuno content kerikya ni bagai bui message homani no screenshot tei marika ani mongnugai insal khanya bagai rika hinmanda kalakya. Susip mentality. Karishma dewarma abo hake meri ni puso screenshot no boba hano reply rika. But one sujane kok play amono je pula message khane pintu dewarma bo Karishma ni kok saka bomti video ni kok merino sawi khnarka aro phacha yashi surna to thangya haipono meri ni comment section no actress Karishma no mang baksaluko yashi sure kok salaimani bagino je actress Karishma bo reply rika hninyo seng bkhawo wansugi mane eba saimono Karishma abo hake post khai rima yaklo no bini comment section no bahino kebama lukorok jatira sarke salaimani nukjaka pulia takuk manas terba saka ari boi jesapono saitong tung neng buni kone kyarta kadi event misunderstanding phano angkimano o borok alka burni kopano saiman bele ni mongka hai burni neng amteke post khai tongkena sakhamu tabo hutta boi bektebo yashi surjak drop delete khai ridi o post rokno amno sanai jotoni bagi takuk manas derwa je kok samani bo kahamno advice ribo bini kokno bo khibina kono kerei bini kok to thingno o comment tolano Karishma bahino reply ruisaka jotono saimono sawon bagi ri bini oro thange comment pori nadi bo asik ane bagi ri hankai tangke a comment no sayasa nengke oro siata sitete nor hankai Karishma tam kok saka amabo nugin mankana bini kongni motekai boile bonamang se yashi sure hamesa ke saitongu kheba meri ichha kalake comment reply ruiphano o Karishma ya bono ya alka Karishma ni kok se sawo alka bori phano hni pono kok sakenge chaja khamuta But meri hinkai kebano kuno kam hamya saliana abagino Karishma joli jage tabo oppost no rimani main reason tabo se ekdom chumo kamhe bujimano pulia jorano jodi meri comment phono reply rui saka ba taise kam kam clear ke saka bang khamuta omo o Karishma ya alka Karishma ni kok se sawo ang pono target khaya alka burino se sawo ama kibon saka ke je yang tabo actress Karishma bo oma hake post khai kala kamo hone jata bini comment besini jeng bujimani amuni olona jeng te kaisa buku kok samani bo nukha sanai dermani bukhakti bo comment khai saka bobo amteke screenshot rimani chaliata bobo kiselai wansuna namuni ang tabuk mo screenshot post khake Karishma ni kok sajagana taisa oro hone kobani Karishma phano angi tomphano bule nini bebak sijaba tabuk no wansuk sinaita bukuk samai atike saka mane boke Wansugi babi woi post khalenya nango hne samanita amuni tolano Karishma bahino comment reply rui chapika bo shititino riwo ano inchal khayo hinmanita tola khiklayo hinmanita hinei saka ajono takok tops derma bahino reply rui saka lai thangsa kokno takari ladi ha wansuk thanke to laje kokno sale tonkeno kaham jotono jani ja buskan choran kono wansugi yapri shalanya se nango agine kokno khurjawi laje kokno preseno tupumani Saya, je angna tomani kaham bongka hamya bo angnya pakya, lai thangsak manino, lai ri hor lakeno kaham hni jeng bkha wansugo, lai je kono jeng baror khursa present tu khangke, amo je borok je present to nai bagiba hamya, je lai je kono khursa chaitone bagiba hamya, mane main effect ingkai to
je hamya angnai di je jesa bungsa enggi thane roni bagino hamya to bisi bukhaw effect khaw mun kokta aborono kariba Karishma dermani post khaima jaga kobama kam hamya tebo comment tongo जों जत आरो तो फनुक्लिया एबा परिलिया तेबो चिगुनसा सिम्पल के सावरिनाय कमेन्ट सेक्शन Karishma नो हामिया सानै सालायो ते मेरि नो हामिया सानै सालायो आरो बिसिङो ते केबो खायबा खरक नैनो न हामिया साया हनैनो साउ एन केबो खायबा जे अंगना तमनि अंगि पाख्या लाजे कोनो तै ता सालायसिदि कक्ता बांला दिखनैनो कक काहाम सानैबो तंलायु तांगे हिनमाले सोशल मीडिया नि सामुंसे आबो जेसा मुंसा अंखानखाय अ जागा काहामो सानाय तंनाय प्लास हामियाबोनो सानाय तंनाय केबो मुथारिमानिया जानि जे फोन जानि जे बखानि जे मुसुमानो सालायो हिनलायो कमेन्ट खालायो आबोनो कक्ता तेबो चिन बखाकले जों आमनो सानाय मरासा पिन्टु देरमा केबा लांपांखे मेसेज खाय रिखा ताउ मेरि बाय Karishma हनकेबा क बांलायै तंलायनो नाखा मरासा पिन्टु देरमानो से रमना नांगु बतामनि आतिके तंसा मेसेज खलाय बुनो साना नांबा बिनि तानि जेसाफानो भिडिअ तंगे बसासो आराम के नाय हैंड मासे खाय तंदिता ब्यानि ब्यांग चला पिन्टुनि माने अचलानि दार्तिनो ताबो ग्यांगो क बांलाय तंना नायिदबा आ मरसान चरमना नांगु आको जे अंगना तमनि अंगलाख्या लाजे कखरनो साले तंकेना हामनाय सोशल मीडिया रको जनो थाइसा के कक सालाय तंके तो आमते पाल्यां मुंगरै तेबो कक एरनाय मेरे जे पोस्ट खेमानि बो आलका बरनो वानसुगिपानो रिजेक्टेरो अंखना ते बो डिलीट बाहनो खायरिखा आरो बुई कमेन्ट हामिया खायि एक्ट्रेस Karishma नो यासि सोलायमानि आमर बसा एकलायो जेसा पनो खाकेनो मुंखनामा बेसिमि बोनो बुइनो हनि यासि ता सोलायदि आबसा एकलायो सेगां एविडेंस माने यासि सोलायदि ताबो Karishma हनि सापनो ब Karishma नि कक साका आलका Karishma नाखा Karishma रियांग दा Karishma त्रिपुरा दा Karishma काइपेंदा नखा हायदिबा ओंखाय आमा हाके मुंखनामा बेसिमि फाचा केवनि यासि ता सोलायदि जे यासि सुरतानि बरबो बखा दुखु नाङि मानो बाबा हानो खा खामै मानोता लुकुरबे आमा हाके फाचा यासि सुरे हामिया जायगा साजक तमा बागैनो यांगो जे ताबुक चिनि एक्ट्रेस Karishma बो जलि जाखा एबा बखा दुखु नामै बिसिनतिनो ते वैसा मेरिनि अफ पोस्ट नो स्क्रिनशट नावै बाबा हानो रिप्लाय रिमानि नुकसाखा ओंखाय आबा हाके तो बाहिं लानि बाहायदिबा जों आबानि सानामो संगो लाजक सालजरा रको जतनो किसे मिसे मिस्टेक जाया खाजकतिबो अंगै थांगु आबते हामिया करनो जे सानाय रगबो मथाक लायै बस्तां जरा काहामके तंलाय थानासे वानसुके हामनाय लाजक जरा साबले किसे मिसे हामिया जाय मिस्टेक अंगिया तंबा जतनो बस्कानि बागै से ताबु प्रेजेनो या प्रिसलायने नांगु जति लाजक कोनमा खरजावै बना हामिया बना जायानि सालाय दं हाके तो केबा बर बसाङो आगु थामाग्लाक आबंके चिन बखाने kokta te ching ob video sanamane osaka kebo merino support khai video khayo eba Karishma no support khai video khayo ama hairo chini kono wan sumung kre eba nahar mung kre ob video khamine main reason kha amano Karishma bo bini live bo aki jesmo ngi phaitung bo bini present live bo kaham ke thangtung bini future kahamung thung jeng abon nayo te meri ba hanya bin lajak saljora jesmo nong thung kaham bong thung hame bong thung bini present te future bo kaham ke tongi thanang thung तांगे हिंगे जों अ जागा केबनो हामिया केबनो काहाम आमाके साउतो बखा सबाये एबा बखा दुखुर लाइतो मुंसा माना करे Karishma बाहानो साना थांगे आनि बानि साक समानो ते मेरि बाहानो साना थांगे आनि दलनि साक समानो ओंके जों बरन बिजिङो रो किसे मिसा मिस आन्डारस्टेन्डिं ओंगे मालायो हेदिबा ओंके किसे मिसा मिस्टेक एबा जाया ओंले माने बिसिंतिनो जों बार बार रिपिट खालायो बार बार अमनो कन्ट्रोभार्सि कतरखा तलां खाके जों ले आमा हारक जासे गेता बयतो तां वानसो अब जों साइमानिया चिनि बखरे जों अमनो साना नायो किसे मिसे कौ बांलाय फनामसे कतरता थांलायदि एबा लाजक जराव जेसपन थुं जों अलाजे करनो ताबो बार बार रिपिट खायो बार बार सालायि केबनामसे तला खिखलायना तो तानालेदि आमो जों जासे गेता तांगे हिनमाले जे बरक बखा कष्ट ओंनाय जे दुखु मानाय आ बरक से साइमानो लाजक सालजराव चिकन मिकन मिस्टेक खाइमानि बागै आ दिन आ सानो बाहाके पौगै फाकिया बाहाके मुभ अन खलाय फाकिया बाहाके बसकां जरानो वानसुगि आप्रिसै फाकिया आमो जे अ लाजक सालजरा दुखु नांगि फाने कष्ट माने फाने आ बरस बुजु आ बागै लाजक जरानो रिपिट खाले केबनो आ लाजक कोन मुतुता मानदिलायदि प्रेजेंट जे फ्यूचर वानसुगै तंलायखेबो काहामनि जों वानसुगु हिंकै चिन बागै ताम बागै आमसुनो जे चिन भिडिअ नायतने दारा बायदल थेमना चिन करन जाजाखा बा भिडिअ नो शेयर खादि ते चिनि अ सामनि बिसिंतिरो मुसासो रंग मिस्टेक तंखागा बा नरजना ना करे दि ते काहाम हामे नरनि बखान वानसुमा कमेन्ट के साना ता पौकिता।